Anya laki din! Nagtuok ti aguray dito yung auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka mag-itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang nga rodan. At dapay la programa mo takastoy. Siyempre mata. Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awaten ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda dita panunot mo. Kunamot la no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga ag-agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na nga kinaagom mo. Anya laang mo't nga ijay paggigyanan niyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi kuhain namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabay. Nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung mutan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka mutan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit laang. Kasarsaritak na ito yung best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka mutan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alaklangan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam. Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man laangan, mama. Nakarek-reklamo kasi karoni. At dapay nga rod papanak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kunti pa nagsangsangit na giti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka diti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko, ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ibaon mo pa'y lang mat na tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Abay, umiyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan gitu yun. Anya, ay dinakman raba ka nakasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Huh? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. At siyempre, 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga roden balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga roden Tap na makapag-game sakmutan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadi mo laang dito'y silad mo? Silad ko, kunam. Katwan,
Itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon dayto'y pagturugam. Kano silid jumat nga agasawa daytoy? Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay? Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni Mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo sa auditorium? Wan, aw-awisan na ni Mama ang makimyembro ijay asosasyon da. Saan mo ngay palubos? Ibusendan to pa iti kwarta ni Mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni Mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mata. Imbag kan ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludak kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamuam. Isugal mo lang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya kasarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakan kwa na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano? Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab dita kusina. Umanay mutan ajay 10,000. Kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Ay, jak amoy ti day tao. Nagsadot mo't ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumot ngagi-games iti cellphone na. Dayta nga min ti asam na nga aramidan, Mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, Mama. Ay, katwad Kanjay pag-grocery mi pa yan Ay, wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, Mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta dayjay. Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta mga nulibasan ng alaan. Sikan sa mutan ti agaw-awir ka dagiti apukom. Ay, huwag nga roon manang. Ayan nga ni Mamada. Aglablaba, ni matlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, aggigames ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasano nga'y ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awir ka mo iti apukaw. Bakit? Anya day talutluto masidaan. Dinengdeng da ito Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Daytoy ti kayat ni Mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay, basta. Karne, ti kayat ko, asidaon. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no ang mabisin, Mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidan. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, Mama? Ti kinasadot day taasawam. Uwan nga rod. Day tamat ti problema kan kwa na.
Siya kami na tinagbaybayad ka na kiti kasapulan nyo. Yak mat agririri. Agam ad-addan samot ang nagbalin asadot day ta asawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan ang mabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kaya't konti agsubli jay balay. Anya? Kaya't mo ngagmaymay sa kay jay? Asino nga itimang kita kan ka? Amok kat akwartak laeng ti kayat yo. Mama, saan kamot nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawon ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kaya't kuman mo taragragsakan ti biyag ko. Mama, O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Gatangak ti kayat ko akanan. maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumita nga enjoyan ti biyag ko kas may sa apensyonada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay, Inka agaw awir. ni mamangay. Agawi dan ijebalay. Anya. Abay, inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Oh. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom. Tabyagan na kami mo't a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasolina lang. Nagawi din ni mama. Pudno. Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwartakan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasaan da ka palubusan dagiti anak mo, amakimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day tagdesisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga iso da tagdesisyon para kanyak. Takabaalak pa'y matday ta nga arabitan. Iso matday ta ti kunak. Ada mo tricycle la si Mardeng di tasangwanan ti balay mo. Jay buredak ko na ita, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitaan. Ti ko na, umay na ket di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabiit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Diyak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti paspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamang tad iti paggasolinam. Itala ang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta. Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko, kan saanak apara pundo iti kinasadot mo. Unay mo't ni Mamanaya. Opat apulo atawan ang nagsaksakripisyo para kada kayong anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mat ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik na nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo.
matagbiro kiti trabaho bakit? Apay anarigat. Adaangam karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan na itatrabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Ag-apply ka na, uray kargador. Ni ading Ronnie mo day tagbusbusin na. Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahem nga Di nak ilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka, takasapulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon nga ikan, aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan na. Sabagay. Pudno mo ti kinunan ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag a panawin. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.